veliki pozdrav za vas sve, dobrodošli u moj novi video. Danas nastavljamo serijal Top 3, ali ovog puta radim Top 3 XU glumca, po nekom mom mišljenju. I tako, na kraju ovog videa bit će reklamiranje par YouTube kanala, pa ostanite do kraja da podržite sve tih. Ajde da krenemo. Na trećem mjestu Srđan Todorović, legenda Srđan. Ima dosta njegovih filmova, da ne nabrajam. Da, ovo je moje mišljenje, to sam već rekao i tako, evo ga, kada je bio malen Srđan. Na drugom mjestu Miodrag Petrović Čkalja, legenda glume. Evo njega i Paje. Čkalja, legenda. I na prvom mjestu Bata Živojinović, legenda koja se više ne rađa, nema šta. Bata zaslužuje prvo mjesto. To bi bilo to, sad reklamiranje kanala, uživajte! Evo ljudi, podržite Peksara kanal, snima zanimljive videe, pa pogledajte, pritisnite subscribe, znak podrške. Eto i veliki pozdrav za njega. Ljudi, podržite Mr. Foxila, čovjek se baš trudi oko edita, pogledajte neki video i naravno pritisnite subscribe. I eto, i veliki pozdrav za njega. I evo još jedan zanimljiv kanal, Crtaži i lutke papira. U znak podrške pritisnite subscribe i veliki pozdrav za nju. Evo ga sam naziv ovog kanala, zanimljivosti. I kanal je vrlo zanimljiv, pa u znak podrške pritisnite subscribe i uživajte. Evo jedna reklama na Instagramu, nove su na Instagramu pa ih zapratite. Evo ga. I veliki pozdrav za njih. I za kraj, naravno, pretplatite se na Bratko kanal, bit će još pozdrava, reklamiranja, ostavljajte komentar ko želi reklamu, u sljedećem isto videu bit će reklamiranje, uskoro će i skečevi, narode, lajkajte i tako. Vidimo se u sljedećem videu. Booooooos!